Tema main gay was yani. Ongo na Radio Bula Duavata, San Francisco. May Kauti, Keda, Vata.
bakarua nambula au ndonuya meu bakale suya tale no murarawa lembuna na utomu na yelomu tatau na kabeau meu carona eu tongu meno mungana marau que eu le suba bakarua nambola awandonuya meu bakale suya tale no murarawa le tukana na utomu na yalomo tatau na kabeya meu corona e utongu meno mungana marau tabatale meu nakaya kani sambaletiau que matani se karawa que reamo bosotiau que eu le suba bakarua nambola awandonuya meu bakale suya tale no murarawa le tukana na utomu na yalomo tatau na kabeya meu corona e utongu meno mungana marau tabatale meu nakaya kani sambaletiau que matangi se karawa que reamo bosotiau que eu le suba bakarua nambula au ndonuya meu bakale suya tale no murarawa lembuna na utomu na yalomo tatau na kabeya meu carona eu tongu meno mungana marau meu carona eu tongu meno mungana marau 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 meno Di sambula benakana turang na maramana dorobo nungone lewa keike muni rangone sai kwengo na nonde rongo e na mbongi ni kua. Raida na matavila wa ini rausanga ni dhala kombaini marama keingilio. Rasa adambula mai na wekanda karangole ki Israeli. Nama kitigo e tolu na dhangi lamba metaramai na nonda banua.
kunia na matawiloa ini rousanga ni dala na Prime Minister Vodhengu Vorenge Mbaini Marama ke na Commissioner Vodhengu Itubo Wawa ko City Beningilio na vuku ni dala rombeita kitiko kina. Na Prime Minister Vodhengu embeita kitiko nandona dala ni nona vagatani takana le wando donu. Na nona tukune Bengilio melako tani mai na vivanga ngai ma USP. Ka repoteta kikina CID na chula ini rondo lutini kadiwa. Kila kasamita kini katini gali manisinga ni vula ko chula i rondo lu rusunga vulu. Ni aborota na director ni CID seru pepeli neili ko na commissioner ni obisa na ngono ya ko ngilio mesa taruvi na be vangangai memberliti USP. Na vai kara sotava na lewe viti kara tiko boli ma Israeli na non robe bolo to Israeli ke Hamas wagabuna na non da marota kana Bula sautu nda sotabutu na Pasifika. Ngona vika rosia na wekanda era role sumai na rarani wanga buka mai nandi na matakani kwa na ivalu ya tiko ma Israeli era tiko me Jerusalem ne mataini lako ya ni viti na songo ni Feast of Tabernacle e varita kana kavetani ni Fiji Airways ko Richard Yuan ni nonto buka takka mai na Fiji Airways na maliola la vaka ivalu ni Israeli mai Tel Aviv ki Hong Kong e sanga ni semba undo na buka e se vaduroti memba utoto Vata na kena ongo. Andra vinaka vina wale busara na vikinda vaki tiga na mataka vinaka ni sini kuwa e viva kurumbuita kisara kimsenga namaka na vikinda vaki lebo baga dorni kuwa baga bonua baga matentu talanga na nema mingole mais. Sa andora kali abu na marau saya tumbulu mai. Tornya wendo na marama journalist na Jerusalem Post. Sa kima mi cheki noti mai Tel Aviv. Oso tu vango na wanga bu narano wanga bu kami Tel Aviv veira so sa singa ruo singa tol nor isa sinra lo ronda bu nor lo mikina ken saka cancel na non flight kima melau ngai ni check in sa baro sartu me durna bu ni security sa tagir telefon indo na marama indo sulewan na number telefon ni tarungya usar rongo da ni ngole chuko mai na Fiji Airways me ka skim ni obango sarayo o kila ba da ngole ma utu bango sa bo sarngai rone ya wongo betawi ke Tel Aviv pateke membago murid chuko na app pasarango kwa this is a miracle flight viva kurumbuita ko bango indina bango sa sengalanga ni miracle flight me kima milango akino kima minakauta mai sarlo ko talchunga kine so mena vi matnitu puersa sing ni lagora na non robunwa kima misa Kauti talchunga go ibiti merengali so sanga mai ibiti kina vi bonwa so na non robi matentu merangol rechungor law sa men Philippines law mai Canada mai Australia New Zealand Amerika era tuketongo karena ngai mesango merangge mai bukai ke kina nonra vivono tele ndora kamarutak aro tombo ulo talanga merto na nonda ngoni buli ko ya suli vena skola si vena lagi buli na tambani tete lechinga tolu arto bonto talchinga mai na wanga boga ke mongole mikino ke babni bena kataka na nonda matni tu babni bena kataka talanga na Fiji Airways ke rato na flight crew na kapitani rato na pilot ke na vengarabi en na nonra yalo nganga en na ngau nango na ngau na rasa baga suka kina na ve wang company wanga bogole mengai tau yani na Fiji Airways e ka baga diri lolo mananga na kimsa tu kina wawatu kimsa reida ni sa tau yani na Fiji Airways lako na kai la e na lomo ni departure lounge ya ni kimsa reida sa tau yani sa mai kela sara ke me lako mai ravi ene lololo kene tini ngau kerea ko bini binakata kana turanga Prime Minister ni abari te kibiki to na bukati ko mai na Prime Minister ena may bitabak nito na numa ni nangole nga may ni mata binaka may ni mula binaka binakawali ni kalungata yo senga tu ni kilay ni ndo na bingarabi baka bono baka turang lebu e baka ruta ka na matinitu na may natamata kito ke nabibasa kibat kay naturang na tuinandi turang na tuinawaka bat kay naturang ni non to banwa may bakay turikin ando na bingarabi langi-langi na matakayandai natol na kaloko di yan rato may natol na kaloko na matakalilay kaya baka binakatakikinan turang Prime Minister na non-realo binaka mera may nanuma may kimami may tabaki o kimami nang ulit tumay inilako may nabunot tambo ng gele tambo bikima may bakalong at takikinan na matakanikuwa pinawali Arato sa bola na songo na sodalpa kibua na turang na Prime Minister Seteveni Rambuka nonroto labeta taketi kumai na kawai kena nonroto donga va kau na va tutu me tumbu na sauni liba
kana buni bola liu ni songo vilia me takayawa niongo na kauta tale mai na idholodola kivira tiko ra na kenri sau kako takayawa ni ngonongo ratou sa vaga soku muna tiko na non rasaini na leoni vonua na kana dhongai na vaga tutuongo sa solio ti ono na milioni na dola me vagande ni mboni sinilisi veira na itau keningele ka teitiko kina na paini mai sulia na labongo na minista va tawa ni vikau kenangoli ka minista ni tambongo ni keningito ko chese saukuru ana nona sigotiko kina volleyball liu ni Fiji Pine melo toka ana singa na noa va bene taka ko saukuru na non ra sota tiko na itau keningele bang matataka ko saukuru na manding sa waro tu gebera na itau keningele ana vale ni VOC ni company ka bonge tira mera va tulo wa va ndondonu membaleta na non ra ndondonu kure ni sabang bimbi takira ti na itau keningele na matani tu ni va kasamataka na non na vueta na matani tu viwa sanga buluka diwa poindi diwa wono na pasende na share na itutu kuma na tambana ni nrake na nonda vanua ni na rawa ni na lako dhurumatiko na nonda vanua rua si tolu na dhangi lamba na vula i dhangi lamba ngo ronondolu rusanga vulu katulu ngoe na nonda tu usabari takamai nikua na tambana ni nraki na madhala ni nonda tu vata iralango membaleta na vula i dhangi lamba ni ronondolu rusanga vulu katulu kina ronondolu rusanga vulu kaba kana ngole tiko mai na Novemba ni ambaki ngo ronondolu rusanga vulu katulu kina evereli ni ambaki mayongo barita kare ministeri tambana ni nraki ro Filipe tuisawau mai na tolu na dhangi lambango nindua serua na rawa ni tarasara ni na kena kukua ni bagadada na kena bagatangi ngende tolu se na category 3 se na rawa ni na tosdagsara na kena kukua Samai tabo na National Disaster Management Office sen NDMO na madhawa ni National Disaster Awareness Week ni ambakiongo tukuna na minister ni nraki visa usakia sindi toka ni materi tu esana daga paga bola kasara kir na business ndo bitokoni ena kana bunu takina bimbi ni baba rau kina nraki visa kuria ni mbimbi na kana tabo dina tuongo mbeleta ni na marro na mbula ka lele taka na bagadalaka kana tarada ke talenga na tiku raramba me kaukawa ka bagande taka na nonra tiku binaka na tamata yandua ke na be tiku di sambula binaka tale mai sai kwengo no nonde rongo ningito sakilande ba kirandoni be baga tabuli ni dange ko ser mai mbai na yalo esadru mira na nonda toni bala ni saroro tiku mai na singa mera una vingen rabu kina kena tim ni England na kota final ni Rugby World Cup na sota ke England na kota final ngo na lora ini na duindui volei lai mai na timi karawa sota na rona bula Saudi mai tukenem endo na ngona vinaka ngo men na sota kina na timi ni viti ke na ndo na timi veira na timi rongo na nondo burura na Rugby World Cup ertou na sanga ba koukoua na timi ni England me ertou na yanravi levani mbotia na buku ni breakdown kede na ngona ningito ana ndondonu wana timi ni viti me na marro na polo ka ngaro na nondo toi baro ningito bambimbi na ngona ni breakdown sauti ngo rusunga bulu kapana mbaki me na ngai sota kina na timi ni viti ke England na Rugby World Cup karawa singito sara na tiniga dio sunga bulu kadiwa ia nanganga na kota final longo esa na isebu ni ngona methambeta kina na timi ni viti na semi final ni Rugby World Cup na rao ni na sarava na ngitongo na tulu na kaloka na mataka ni moniti na Fiji 1 arto mai dingo mana kemba ni timi ni viti ndo na ngiri ve sem matavesi na huka ni Flying Fijians kala ki bare te giwa ni resamai pagadingo na nona itumbu turanga ongai karo ni ngau na meado kina kemba ni timi ni viti na vei kaungu na rona ngau na duindui na nona ramai pagadingo na leo ni vuvale ni ndongito ni Flying Fijians na ngau na era lagotuki na gina mbuda ni vingarabi bagandongito kina Rugby World Cup esanga ni na tiki ni bako ko yang utuni ko sem matabesi na nona sango le England mela kireda na nona vuvale ka sesanga tigo ni madale na ngonongo na singa na liu stali kina kemba ya rasa suletunga na le ni timi na non rabos ni be bodingui kina vuvale ne matabesi na buku ni solenga koto na ololo ni rarawa na ngonongo ongo endo na ngona vinaka ni nona vuli ko vili be mira
ni oti va na sotota ni ngito botumbo na sotota ni Rugby World Cup endi na ni andua bir na sember ni darama kana single ti bula tukuna ko mira ni sabuli da sarai lebuna ka ia kebaka na soli bua ndona ngona mengito kina esa tuwarau mena soli atau doko na nona bula na bosota sa ndona tiki mbimbi ni bula ni bilibe mira na sota ni Rugby World Cup ngo sembera ni ndingi taki ia inu taki ni na yado mai voto tolo na kena ngauna lebu na ndobe toko ni burubura era tukuna tiko ni karoni non timi tali taki na Rugby World Cup ngo na timi ni viti kabunga sara resanga ni tali taki na timi ni Englandi ia tukuna ko mira ni vei kawaya era baya lunganga tigir tukin na timi ni Englandi ena mua ni madongo tukuna ko mira ni sanga indua nandoni be tabuli di totoka ko Simon Rewalui ka sabukira merakilana bimbi ningi to ragavi ena ibaga tange ningi ndiongo saboti ko merto nandarama kana singliti bula ko vili be mira mosi tungiri zuriela tonya tama ke kalabeti rabubu ia esa kadibaka ko Simon Rewalui na le ruso bulga tulu ena mataka ni Singapore wai na final lebu ni Skipper Cup era una vengen rabu kina na timu ni FMF Suba kina Rusta Nandi ena mbongi ni mataka ena rara na HFC Bank Stadium Suba baritaka na operation manager ni Fiji Rugby Union Tiko Matawalu niongo matai nguna me waidhurikina nangitungo ena mbongi karto vatarati ko na matangiringiri na 9 PM Ben Klan iyo kanjina kiti chunguri jina kiti chunguna tuku salah cukai na flag ngombe kana mateni final wa dur na bongi ini Skipper Cup mateni banga ni final mi segini sun iyo klan na libu na ulama tar na puni kana sinu bambo cicu ni tuku ya iyo sabi apa banti cicu kita tu na mateni sinu kuah apa banti kita tabir na liu ni bonur waro cumai sengan jina cicu ni somi na kina ngito lewe abitu erto savaro tako tine timu ni Fiji Airways a Fiji Sevens na nono to tango makatale na metali kola na Olympic Games ena mbaki mayungu erto tiko mai namusi na ngono na timu ni biti meralaki bangangado takana kena biokani kerna leni bono makia mebaka ni randa undua na kena ndau ni betokoni eto kuna na operation manager ni FRU tiko matawalu ni erto savaro talitunga na timu na buku ni sochota ni HSBC Dubai Sevens kana baidoriti kana bula ko Disemba kuna ko matawalu nirto ba mureti kuna timilo yabi tuna nguni salanga e baro tegi kena na Flying Fijians ana nrto wango le kitabe uni esa reda uti telanga ko golens na ndongito merna baro taki kina Olympic Games ana baidoriti kuna Dubai Sevens ne karua kini ka tolu ni singa ni bula ko Disemba ana mbaki ngo ni mberati kuna ngito ni Olympic Games ana ronondo rosanga bulu kaba esa mai kadiba kana ndoni be tabuli dini Vodafone 15 ze ino kemale na leo rusanga bulu katolu na nonan dongito merna bai tabi ana matai ningito ena World Rugby Women's 15 ze tier 3 tournament kana bai doritiko mai Dubai na timu ngo e waka kina erua na ngone lewa bu ko iba sawira ke mai New Zealand ke una isi lalambalabu mai nanrunga karona ngito tiko ena sota ke ina timu ni Colombia ena ya tueliu toka kina ko ana Korvata Karlaini na isiawa huka mbitila tawake ena itutu ni loka era una toka kina ko Dorin Narokete ke mereoni na kesa ena itutu ni flankers number 1 merebesi ofa Kimalino number 2 Sulita Waisanga number 1 na kapetani Sereima Leoningila ena itutu ni halfback seta itare lumu first 58 Jennifer Rabutia ana tutu ni winga rona toka kena ko iwa sawira ke andi milenia ana namba tini karua bani are tini katolu merwa idhumu fullback Luisa Tisolo arona sota tinguna timu ni Vodafone Fijiana 15 kena timu ni Colombia ana ndona kaloko na mataka dha ni Singapore rombuka ana rauni ni nasaraba na ngitongo ana Fiji 1 kina netball samai vadabari na matani wabo kini Fiji Oza Quaid Series na kina mata timu ni Australia na Blaze and Thunder kartu wanganga kina nambungi na Vodafone Arena
mainruka na Fiji Black wana timu ni South Coast Blaze ana kai ono sanga buluga tolu kelim sanga buluga dua ka mainganga na Sunshine Thunder be Fiji Blue ana kai vitu sanga bulu ke wasanga bulu kawalu na sototongo Vata ni nondo to baro takina nondo ngone lewa kina sota ni Pacific Games ni ambakiongo. E na muna ngauna na lewa ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singi lewa taka siapa kaya kapitang ne ka kuni lo malenga sa tipin dono menua e rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na be matangali kaka na jugina me baka na karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabi oke kena coleslaw surua chutney gela ko pata na kena pie na bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E raw saranga no direct message virto giringa kina bitu sai bitu tolu dio tolu dondo limono se o ngale saranga le to miku mena no mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E raw talanga ni rito le dili botaka ne ke mukata lo washing le busa wanga kabi ya mai Santa Rosa, Kina Vato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda viti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotu lebu ve kemudo e Amerika tini karona kaloko ena singa lebu ni baka romboka ve kemudo mai viti ena radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata Nada besar mata bebuli kene dono no life insurance policy mai ve Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakil ni Tuta nagkatil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna kabi ngaya kina maga ngaya sala ko mana check e senga tali ni bera senga saranga ni bera paling lai in time saranga mai so dan tali warga tele tunda warga ko tunggo o sala lo bengo kam binakata na kambani binakang ko na herte clinic ni no le binaka saranga senga tali ndo na kaya bakatar tutu na kena baka na kena pepo wog ni tuta kame so mi na kila kena timber na vaka sing tu bi kena ila buli waya minta samu kina kisi na ni maron kina ngona mojuri paling bula kaki ve kar taka kondo na insuo Ya saranga na buna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodonga e so muna claim na lo mena rusang bulka banewa. Kaya sa rona ba ki otin na policy ngaya na lenga di ko na beba se orai. Tawi mati se sianga. Raw sarna ba leo fo mena telefoni. Text mai kina was seva walu bandu wa tolu walu lima ena kena itutu matenelai. Ai, kemundo bakando tunga mai biti sa baka matalaw na namundo ko bati. Sa lemo na kemundo tindika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata, red cow, wupo. Da sa kusi masaranga na ikatungo, gamay tutala na kenurnibondo kenambele. Pai, correct. Da boleh mai be. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai be? Na maulimat wele. Doko na nonda business na ngoli tau kay Amerika. Doko sa mai. Do may wali na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani
sarui vosa tikonga endelani lokuyara nada vaso timbeka kotanga ya taka na lenga ke de neita mamu umbole ameudolata na lenga ke de neita mamu umbole ameudolata nongui tau sai kono kuseni tau tau namata weri momo sindinga saraveiau Vakau asivina no mui vakarau Ena no munida uyalo mamarau Ena no munida uyalo mamarau Corolla kake de sarana no guva kambauta Ebuku muninga isa no guro sivula Momo sinia no gua uvia tukuna Ya toto lo mandaga isa no darunga una Ya toto lo mandaga isa no darunga una Nongo itau sai kono guseni tau tau Namata weri momo sindina saraveiau Vakau asivina no mui vakarau Ena no munida uyalo mamarau Ena no munida uyalo mamarau Nungui tau sai kono kuseni tau tau Namata weri momo sindina saraveiau Vakau asivina no mui vakarau Ena no munida uyalo mamarau Ena no munida uyalo Turu kena marama turu kena ngoneleo na matilo na kampani mai serne Australia weekend da kabde bing rabin tai nongui tau sai kona nogu seni dau George na ituna sangalau bakatala kina bi Joe Chang sengul de batala kino rei funga wai weekend dona matilo lo kilai lebu sara en no de puno lo mani bichi mai serne na puno tondo lang serbuli kina na matilo lo ngo madi dio sangapulu ya tamana rono ndolu nda po bibina kachugan ni katuni po bibina katuan tomorto raun in the bakarong tu na biya kabitu to sarangona ibi mamando du weekend na tulo kalok do bibina kan sarong raun ni rongo katuni mai na non tapuno lo mani biti anda mai bulong o tiuki na kabina kan ku to rangono bidang go bi kita bagi matanga weekend turang na baram do weekend ngone leo bakatala kini bikim lai bakatala kini bi irna biyo kan rasam sung mai non tapuno lo mani biti kan bi wale turanga
sana tini kapai no bonua ni bulu benak na siama tu menabi korro baga viti baga talakina na kena vi korro ni taka siama tu baga maina no ni poli polo polo ngono gosa baga dur chukina taka baga bidu benak tak chukina no ni ngu na ngol chuki buli rangone isomba kana ngone ar chuki pale maybe headache pale lai chuki buli ngai pale na ngono go se oni siamo chumbe kamai no ni tolili bagi to okay tolili so mi lombe ngani basi so be gara ponto wanga tu na ngono go ni siamo tu mai be kala buru buru lebo technology satu so ikende tu lebo na bikanda sabor ngoda bikinda bagi tu ni bikimni no bulbe na ken marau na Washington ni radio Bula Duavata ene ken studio San Francisco ene kabi bin grave tin no to bitokani and then gita boti na bitu na kaloko na makamani robitan lo bat ki polongireti o ya na non de biti en sibina lima le tina miniti na kabi bin grave tin dangi na maka to mai na kenoya na ngono matagango sa uchi non tarongo tan irong mai non to no moni bichi the next big news la tungo be news network le lebu o ya na bi kaya to mai Israeli na no sa te bu da bulungo di chuka na no na sulia tu mai o ya na dua tale na situational update na no na talo no chuka mikina o ya Lieutenant Jonathan Coricus do turanga di balu ando bulungo di kenda chuka na bi kasa ya to chuka mai non rapi bulu tu ngongo o Israeli Vata kirto na matilolo mai do bagandundile na Hamas na ngonongo ya dari riang satu bagara utal tu Lieutenant Jonathan Coricus turmay na Israeli Defense Force FB batin doon na situational update and doon na ngaw na leka sa ochi darongo tamatani vida kana minitsi darongo ta nabi kasaya to sarchunga mai Israel en ngonongo kena kasata kabuti kena mati balu Sangai mersongolati hortuna mati lolawa na Hamas. Shalom everyone, Lieutenant Colonel in the Reserves Jonathan here. We are live from Tel Aviv and I would like to give you our daily update about the situation. I know that many of you around the world, our followers, want to know what's happening. You're hearing things coming out of Israel, perhaps you're seeing stuff in the media or on your other feeds and you want to know exactly what's happening on the ground. That is what I want to give you here. We have a map and I will show you a few things on the map, the situation on the ground. And today we're going to focus on the situation around the Gaza Strip, recent discoveries of the Hamas atrocities that are now being exposed to the world. We'll speak about that. Then we'll zoom in on the Gaza Strip, tell you a little bit about Hamas's infrastructure there, what they have above the ground and below the ground, and some stuff about what we've been doing over the last 2, 3, and 4 days. Then we'll jump up north and we'll speak about the Lebanese front and the Syrian front. Hopefully all that will be tied in about 10 minutes, and I'd like for you to stay for this entire talk. Let's begin. So, as you can see on the map, zooming in on the state of Israel, and we're going down south, looking at in greater detail at the Gaza Strip. Here's the Gaza Strip, and the first place that I want to go, which is today really the talk of the day, is the Israeli kibbutz called Be'eri. You can see it here in the middle, in the center of the screen, Be'eri, B-E-E-R-I. A small kibbutz about a mile from the border. Here it's zoomed in a second I'll show you how close it is to the Gaza Strip. This is how the place looked before the morning of Saturday, October the 7th. This isn't, unfortunately, how it looks today. All the houses, almost all the houses, were either destroyed or burnt. All the greenery is unfortunately gone, either burnt or uprooted. And much of the beautiful infrastructure in this, what used to be a peaceful community, is no longer as it was. Today, international media were given access to this place, Be'eri. As you can see here now on the map, this is where Be'eri is, and this is the border with the Gaza Strip. Right? And if we zoom out a little bit more, we can see that it's not so far from the city of Gaza. Be'eri is here. Here's Gaza City. Most of the terrorists who invaded in and eventually attacked Be'eri came from the eastern outskirts of Gaza City,
Sajaiya, and a few other neighborhoods. Surely they came from the south and even from the central parts of the Gaza Strip. What is important is what the Hamas terrorists did inside Be'eri. Today, many outlets of the international media were granted access. Reporters went in to this community, and I heard a seasoned, salty international journalist, a war journalist who has been to Ukraine and many other battlefields around the world. He walked around Be'eri and saw the sights, saw what's left of the houses, smelled the smells that are still there in Be'eri, and listened to some of the stories of the soldiers who came there as first responders and who actually fought in the kibbutz and were able to kill the many countless terrorists who came into that kibbutz in order to murder our civilians. And what he said is that it's the worst thing that he has ever seen. And this is a person who works in war environments. What was so bad? The reports coming out of Be'eri are of civilians with their hands tied behind their backs that were executed, of children whose bodies lay shot and mutilated on the ground outside of the houses, of families that were burnt inside their houses because Hamas terrorists couldn't get into their safe room, so they burnt the house, causing them either to burn inside or to suffocate, and countless, about 100 Israeli bodies being picked up in body bags and taken by coroners to be brought to a central facility in Tel Aviv and then for proper burial by their loved ones. Those are the experiences coming out of Be'eri today. Another testament for the world to see the barbarity, the cruelty, and the inhumane, monstrous activities of Hamas here, and again making it so abundantly clear for anybody who had any doubts what it is that we are facing and why we must take urgent, strong, and decisive action against this terror organization. So that's the sad story of Be'eri. Yesterday, the world learned firsthand about what happened in Kfar Aza, another kibbutz about a mile north from there, and the stories of atrocities are similar. And we spoke about that yesterday. The numbers are chilling. We are talking about together in these two communities, Kfar Aza and Be'eri. Kfar Aza and Be'eri, together more than 200 dead Israelis were found in these two communities. And Be'eri used to have a population of 1,000 people, about 1,000 people, a small and close-knit community. More than 100 of the people who live there are today gone. And that's without factoring in many of the kibbutz members who have been taken hostage and dragged into Gaza by Hamas. So those are the two events or the two places that the world learned more about today. So whenever anybody asks questions about why is Israel fighting and what's this all about, two very good, sad, extremely sad examples to answer that question is Kfar Aza and Be'eri, because those are two places where some of the greatest, darkest atrocities were perpetrated by Hamas. If we'll zoom out a bit and have a look at the entire Gaza Strip, we have Gaza City in the north, Khan Yunis, a larger city in the south, and then Rafah here, the Egyptian border, and this here is the Sinai Peninsula and Egypt. If we zoom out and look at this area, then all of this area has sustained quite a lot of attacks from the IDF, from the air. We have been targeting Hamas infrastructure, which is scattered all over the Gaza Strip. There's not a single location in the Gaza Strip that isn't fully packed with Hamas infrastructure. Let's zoom in on the city of Gaza. Here you can see the city of Gaza, the center city, and a few of the more important neighborhoods. This area here is the Rimal neighborhood, which houses many of the homes, offices, and command facilities of Hamas seniors. Many of those facilities are no longer there because we struck them, because they belong to Hamas and they serve Hamas's military purposes.
And similar stories in other locations around the Gaza Strip, in the city of Khan Yunis, as you can see here in the central southern part, and also in the area of Rafah. By the way, Rafah, this area here, this side is Egypt and this side is the Gaza Strip. If we could provide you with an image that penetrates the ground and shows you what's underground, what we would be seeing here is a network of tunnels that goes from the Egyptian side to the Palestinian side to Gaza. That network of tunnels, smuggling tunnels, is how all of the weapons got into the Gaza Strip. It's something that we need to remember for the future. So what's been going on in the Gaza Strip and the current situation is that there's been quite a sustained aerial campaign. We have struck many targets in the Gaza Strip. All of the targets that we are striking are military targets. Now I'd like to say a few things about that. You may have seen footage coming out of the Gaza Strip today, and it looks bad. It doesn't look pretty. Lots of destroyed buildings and lots of destructions. Basically looks like a war zone. Now, for the untrained eye, for somebody who doesn't know what all of this is about, you might think that these are civilian buildings. And you might wrongly think that the IDF is striking civilian facilities. Not so. Hamas uses civilian infrastructure for their military purposes, and this isn't new. They use, instead of having military bases and locations that are proper military perimeters and locations, Hamas chooses to act differently. They use civilian buildings, they use civilian residential areas, and they use other buildings that don't look military, but they serve military purposes. When we strike them, we know what we're striking. We're striking military facilities. For the untrained eye, it may look as if it is civilian infrastructure, and this area in Gaza is unfortunately full of it. Let's zoom out. Around the Gaza Strip, in most of the locations here, just to the north, close to Kibbutz Nativ HaAsara, and then close to the city of Sderot, where there were many Israeli casualties on the morning of the 7th of October. And all of these areas, there are now lots of Israeli troops, reserve troops in tanks and armored personnel carriers, APCs, and other military vehicles, gearing up, preparing, and getting ready to execute the next stage of Israeli operations. All options are on the table. I'm not going to commit here what and when we're going to do. I'm just saying that there's 300,000 reserve soldiers outside of the Gaza Strip, and they are getting ready to execute the missions that we have been tasked by the Israeli government. Quickly, let's move north and say a few words about what happened today along our northern border. So I moved to the north, and we are now along the northern border. This is the border between Israel, the city of Haifa here, Lake Tiberias or Kinneret, the Sea of Galilee here, and then the border between Israel and Lebanon is this thick line here, and then Syria in this area. Today, Hezbollah released a video where they are proud of the fact that they fired an anti-tank missile towards Israeli soldiers. They released a video today. The attack was yesterday. There was a wounded Israeli soldier. There were also many alarms today that went off in northern Israel. Practically all of northern Israel, the alarms in Haifa and above, we had alarms going off. That was a result of a Hezbollah UAV that was active in the area, and what appears to have been a malfunction in our alarm and alert system. Israelis unfortunately were called into shelters. After a short review of the incident, we understood that we could safely sound the all clear, and Israelis went back out, and we are of course looking into how it happened and to make sure that it won't happen again. The important thing is that the systems are ready and that we are monitoring closely along this border each and every movement of Hezbollah, looking what they're doing, and of course preparing on our side for any type of aggression. Worth to mention is that in the Mediterranean, somewhere here, is an American battle group which has made its way over to our neck of the woods at the direct order of the US President,
and they have carried very important messages to the region, messages of deterrence against any of the other Iranian proxies in the region. The US president said basically in one word, if you're thinking about attacking Israel, don't. And I think that's a very succinct way of addressing the situation for the benefit of civilians all over the region. So as we zoom out and summarize, I'd say that we have 3 active fronts, the main one being the southern front in Gaza, and we are looking vigilant in the north and following events closely on the Golan Heights on the border with Syria as well. We are now nearing the 6th day of this war that was forced upon us. We are preparing ourselves for the next stages of our activities. We have struck a lot of targets in Gaza, and we will continue to do so using the Air Force, and we are preparing ourselves for the next stages. There were minor skirmishes in the south today, less than the day before, and that's always a good sign, but we know and understand that this is a long process and we have to be very vigilant in the south, because both Hamas and the Islamic Jihad continue to try to get across the border and to threaten Israeli civilians. I hope you find this useful. I hope you like our content. We try very much to bring you a daily summary of what's going on so that you can be informed and understand the complexity of what's going on, where Israel is, what we're threatened by, and what we're planning to do against those threats. If you find it useful, share it with your friends and make sure that as many people as possible see our content. I thank you for watching, and I wish you a quiet and peaceful day, and thanks for your support. Tura kena barama da ruke na leo da barro chigabe Lieutenant Jonathan Corikas ndora turanga ni valu ma Israeli no sile chiga na situational update na bikaya do tu ma Israeli na ngona sarnga and to vital no tiko sabato weekend rates are going viral weekend tinika tolu na miniti me vana kaloko enanto salika kamburaki vagabubale o ya na radio Bula Duavata me Kauti Keda rubata mai. Na dhawi kalawa kay Mrs. Titilea na itini. Wei talanota ki kina na ulutanga bimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulutanga ni tosu kiliu. Wei wakongeti ka dau wei labeti. Rongode na wei kabini tu siti ni 7 na tini kalimana miniti wei kemando ibiti. 7 na tini kalimana miniti wei kemando wei California ana wei Singamoniti. Ana wei tokoni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongodi na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Isa, medak bata mana kango. Nada baya. Sabi laki bakal form ni daka yo senga ni kilana da me daka. Ole man lang katatalangan yo senga tu ni kilana kisita ba na sotaba. Kuni lang endo bitolo te kisaranga na bika kitengore na Radio Bula Duavata. Na program da ba. Mai na be longaniu. Rongodi na 5 na kloko na be kabini mo rumbuka be kemando California. Tini karuna single wuni mo rumo be kemando ibiti. Go be to konikina na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni mo nito kay and na 5 Rao Capital Mall, Suite Rutolo Rolima, Sacramento, California. And the Wingraviki na o Mama Kalbesi Vosailani. Radio Bula Duavata San Francisco. Kauti Keda Vata mai. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy simpang bakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kitusan ang berata ni baga singalebu, kitusan gali baga kabingaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu sa baga kabi, baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay baga singalebu sa baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Nungu chisu, nungu badua. Dorongode na vima man yono kina vitu ene kawani bugululu be kemadawe California.
Wei mamani rua ne kavi kina tolu and a single ewu ni lotilevu, wei kemando eviti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongondi and Radio Bula Duavata, San Francisco, me Kauti, Keda, Vata mai. Beba kasar nga. Oni rai da tokongo, na kenai rai. Dua ngana rukuni buni kau, e dua beiran ng tingitaki, o Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. And bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Sibuna Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Sibuna tinikantua and tininamaniti may kiamo ni Maiviti. And Veto Koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Bula Duavata, San Francisco with Kauti, Keda, Vata. Sa boleh betulan kena marama daru kena ngodel sa botok weekend di ona miniti me van keloko andan bagang bulu man tapi sono weekend rasa siam to main kena 3 butang weekend non program wan bulu juga bela timbal suba ni sambulu benaka bola to mai prepo Israel malo bagle bo bagan rekai negara siam to mai nek kaya bini kuwa gunari tunan dua imbulu benaka yang re wila choka beti nimbulu benaka na sini dau beko kemunia na sa wale bu choka beti wila na siya mati kumain na kaya binibing garabin tinday nimbulu benaka na turangan ita seli sa umaka berto da bing garabin tingna wabule bu suba wambimbi be tui susui ke tui mambu nimbulu benaka kom ke baka undonu baka lagi da big bro leti tamay beka na siya mati kumain na tenderloin wata berto chukuna geng main tenderloin siya chiko se Lia bukan na vidu bari. Wele, bulu benak di lady di, mai moraga bagun di benak. Sing lady betul lagi na be mare talalang avesi atau tahu tunan raki mai serne anu ita kini totok tal cungan untuk bisa mati nak benangan di kota balik gym swinga. Bulu benak sa boleh benak siapa tu mai nak benangan di kuah lomba bimbi tu yang lebih kemendau. Waktu lagi na be atabale pako. Waka bina tu yang bikin ni false and kaya bina ni kuah. Langi F main Fenton Place main partai si bunita ke video ya mai sabu do sam bolo binaka. Sabu sio zabu bolo binaka tinai TJ binaka na siam cuma na kaya bina ni kuah. Klanio ni sama ruta ka na nomni sa tigo boleh bikito and tai sanonggo Waka ni binaka tuyatu nuita kini itu toko cukun nonam bula talangan nondaru maraman ita mayawe salolom bimbi sartu yang dibeira kei kemuni to sara na mati lola oni siam cukun kai benangan ikua like to say good morning, good afternoon or good evening to you Takida Kopa from Mombasa in Kenya. Thank you very much for tuning in once again this afternoon, ma'am. Hope that you will jive to some of our music. Our music is kind of similar to the Kenyan music. Kind of upbeat. You can always dance to the beat. Josepa Vasakula, may naundamu housing, may lambasa. Ko lambasa. Na koro ni seni rosie ya sabang ni binaka tu yang dibikemuni na ka binaka ni kuwa bikemuni to sara na siama chuko mai lambasa na ya kabi di bengara bendai nai bagarita ke dona maraman ni buno lebungo olai sabula koro nyo lambasa sio labraska sio lambasia sio LA non rakoro Bese di Rosia Bulasia malakan pasel lah Adelani bula serau na bembongi Kau bakari kilolo mai mangani mosi Isabulobi na kena
sana suka na loli e kamida ni waka na numaboli isa na rosi
Ia santi sara loma-loma na tombo bagaloloma na kabri bigra batita ukila na maru takatalchunga na turanga marama turanga yanu mai bunombalabu bunombalabu dei matainga nisinga donan rau bagatata no undulu sara kumuna rau kino ira na turanga marama ni bunombalabu sando na tamani sili ni bagi tamer sa kumuna rau to kana matani singa siapa tal chumba ga ruana singa kena bagadur chuga na songoya na korturanga lebu suba tuga ni duangan ni anu duangan kena cikina tuga nga turanga num bolo soroang sanga endo am meda bagai tamer silini katu berto wakanda to mai vonombalabu ya sabang ni bina kato en buku di songko abaga dur chuko en sigini kuwa bakatalakina en singani mataka au redali sumante sona bitu tuku menondo bonola manubici abaga dur chuko mendo ngono andi balabu to kana non raw vilewai oyan commissioner new visa mai bagatingu ito ko wawa bakatalakina non da former prime minister sa mai bagarita ko magistrate seni puamau rau siang sarangan ni induan kaira ni lurai ki birau merau mbiuki ne bali bebe se sama ni bako bibina kata kana turango poreng bain marama kay na suspended to commissioner of police bako bibina kata kiran do bito ko ni bakatalakin non round dui mata bumale na buku ni bito ko ni Bagarita toka former PM Bani Marama is grateful to his relatives, friends and supporters for their prayers and after he was found not guilty yesterday na chachi tek chukina oya na non sanga me baka sungu en bibangangai en na bika ya to chugo na university ni depo ni Pasifika oya na ronundo ro sanga bultu ndona leo besar leo ni pun wara ketunan noa mana mata bilawai na nona fakatu nona lewa magistrate seni puamau abore tatalgan bani maramba abore bina katang to legal team be Mr. Davnesh Sharma bakatalakin na be Gal Fatima bakatalakin na na be seni puamau oya na nona fakatu non lewa ka rosa abore binak sa abagare takto kana prime minister na kandida todo ko nang abagare te ko nga abagatoro ngi seta na abagatoro ka traba angai nebi wali tala ni berando wal tukutuku ngona matangango no sabi na kata saranga mundanis e mo tuis mbe kana lebno na marawe ya abagare takani abagare takong gilio Vata sana leo stali mole tornei tutu ni police commissioner tu no ko ya sana gay pagataunga berton constitutional officers commission ya menangole tale se siang ngono mantangango tu no ko ndon me angole mandamele masue bele bobi nakta na wani turango Jesu Kristo ya sama itaba ke tu ikan be karo be te chukina lele usar wonro balaw saram patelele warna numa o rombe go rosa ngole en roli baga tangi toka ni korbo se mai nambor ya siang ni baka kina rau samai tala di non rokisi rau na ruongo mai ni marama ke ingilio dalan di mandani na ngito santo ni tuku sa din nangu gereda me bango na skip cup final non rosota na tim ni FMF suba ke na Jax Nandi ene ana baga durchu na HFC Bank Stadium lo dalan de Singapore ro wai sargan ko dona sotambula ya siang sarangan ni somi ke mamal da ke sasing ni somi dari teman na osun ringian se siang batale mo ngona ni tu ni mantanga achin ng dola rusa ng bulan dola tul sa bulan dola na grandstand do ya tal teno kenda na Facebook sa sole buaranga do na kana isau ni kangor boto susombu ngo sa siang talinga indo ne ulumal kemdo may nanji ikento isuba kwa ngaliuyani ndambe na grandstand sa oso na grandstand sa ndambe na do en concrete embankment ke sa ambera sarani no muna do ke sa ambera sarani sa kailatungan ninda kunimbaye siang sarangani somi ya so ran numu chung debi wol tegi chung na free entry siang tugudi ni Wele nambong sarangani ko na bagadurikina nambong ni borumbu kani ko na bagadurikina na ngito lebungo
Abi kimunin ndo bitoko ni suba isa ndo batu bango ke ndo na mate timi ndo me koko tundua ndo terungau timi ni vei timi ni suba mbalet oko timi ni suba ko sing duanga nesan ko na ve matangale ve ndu ya sana tini kaba era mengido tagana timi ni suba ko ya ukai ki ndo me timi koko tundua so itu na timi nanronga sang ndo nanronga duanga nesan hindi na kani sotal na ngone menebiasan o gai do tugu juga na timi ni suban do bakan do timi dabu tumbe kai do singi lebu so tu no vito ko ni kamer do le vida tunga ya facility tu bi suba anda bo mi bida kan to sa do batala din skip cup final ya na ngono go do virtu na well organized club competitions do baga do ribul mai ya suba club competition ya na mati timi nanji non to chugo na ngono go ya na fair brother na mbilo ni fair brother to na sanga merto na mai double tangome li baga tang rutu we na buno botura mai na patulebu na mbilo ya sa mep taga chiko Mr. Polotini na keni wale merto na mai rawata kina na mbilo ya na kabilangan ko ando nang gitumbula usaba reta chukini go bikin na biakan lamani we amba kita to kondo tu mai viti na ngono tumandang ando le kapata kina rakabi so mitunga na iduruduru au sanga bango sanga indua na mbakingo na skip cup competition which is equivalent to the NPC New Zealand NRC ma Australia ke na dabatal na nondo to competition go kondo don me so musarngas me so liu tokan ya arto satu guna na arto menafal kau siang sarangan ni so mina iduruduru na kabini kuwa na grand final noro sota mati min nandi Jackson nandi ken mati timi ni suba kembali siang talin done ulumbale ya ruana timi tangani go rosana mai gitu juga na kabini bingarabi tindai ya timi ni suba ena toki na sona ya rongo me bakata ke lino pasu nandi Jonas Roa James Brown kena kapitania Terry Tamani ya bro ya ini malele ke poni Paul liba ikini konda ini atawalo yo nandi na chukine son na ya be bakata ke liba ina tabe samu sengiwa don stalwart ni mate timi nandi don kena flank rongo cholami lubebo mai kelisibo ke semi kunatani pala vitu na kaloko na kavini kuwa rona sot chukina en rara na HFC Bank ken under 20 an rona sot talchunga ken na mati mini suba ken na mati timina ita sir kan tiga buta gichiko en liman na kaloko en kavini bingara bini kuai niko na va taronga se va da besar mandan na mati timini suba go mati mini suba na kavini kuwa John Mula lino basi nandi Joseph Nasaroa situ ber ni kurbitu apolo stora iso tuai Moses na ioba ke James Brown rona toka na halves combination Terry Tamani enele malele rona wingo ke poni Paul ka bakatala kina ve Paul Ndolokoto rona toka na tutu ni centers wacho ni sebutia ke pele misia mate ini atawalo na tutu ni fullback na biso mitaki serel na rawa urea merkula wile kesa na irau pentuited ia wani linga tambu liba ika ni konda sekiu singila io sepo na mode mata timini nandi rona prop liba ina tabe ke chosu ambulibo huka mai kelisibo tutu ni locks Samuel Sangiwa peni na ruma atau na flankers cholami lubebo kapitani ilso ni ngalala ke veniona buki halves combination ana sarangili nabitalai ruilawa rau na wing sairusi taninrala ke chutasa nave na wakatala kinapa sairusi motisela tawaki ke cho sepa na misi na centers Rafael Tunindau na fullback venandi na ka venanga ni kuwa peni malumu William Tui Thomas Inawanga Simeone Nawai Meli Rokoua Semi Kunatani Orisi Ernabula ke William Momo turangkin marama dorbu kenangonele na mati merua rona gitu juga na ka venanga ni kuwa mati mini suba kena mati mini nandi final ni skip cup HFC Bank Stadium may suba ya ndo taringaw o din nanganga au sabay ningo kito sa bet tagi subu tumantanga kito na ngoni subay ya nandi talanga timi ko na binakatalanga men na may andre ng bilo ni Feb ni skipa
me le kuri ana fair brother ia sabu ni bina to en na mati merua ena buku di final level ia kabi de ben karabi tentai ia o sabu re taka chuka satu na mengo na wekangu luke batin tunga ungau dola bina mai tau devu nandi devu ia sa koe asana koko chunga ke non to ipolu bosa sana ngenganga na rakabi ko sabu re taka bina kata na double nandi bina kata me maro roe me royandua ndo to suba ndo me bagadengu mai na moira ni non te bonua na bonua boturanga me na batulebu asibi kenda na va na tini ke tolu na miniti ngona radio Bula Duavata no moni tokani pede la novo nang sa wole na sama chuma JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi na dalo sa tabioka. Na kakana boka malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na nono to specials and the lomo ni madawa. Dong tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani mandrai pai kay na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nrito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vata. Giritirito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Bula binaka kini Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa ni bula binaka, o se vivi mandongo kina maulimat. Ele taka kina endona nito bakataka kana lelai. Yo le uku taka bakatotolo, ni bernirto yave ani nabulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga telanga orato, sarara saranga. Go enta so mga nakakana. Ese ni so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimat, Valley Marua Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Waiter tarasarani kina naba ni telefoni 125 saiba vitu tolu 5 vitu. Ena kena itugu matalalai. Yavalata deo nangai dalata and radio Bula Duavata. Waiter lono te kina na bika membaleta na nondong bula. Mai weira na kena dau mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Promoven na bana kaloko na Via Cabin to City and a veto kon ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni Life Insurance kanga niti kanda na kaibiti Amerika. Senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi. Oya ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiku ni driver se senga ni waka motoka kanda Rendre na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto talaveani na nungni boli-boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Merto wakarotaka katalada mai na nungni boli-boli. Ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan ni kena lewa suburi ani nanomu yaya. Mai na nondor to stoa kena nomu mate ni katumba. Yavalata deo nangai dalata and radio Bula Duavata. Waiter lono te kina na bika membaleta na nondong bula. Mai weira na kena dau mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Promoven na bana kaloko na Via Cabin to City and a veto kon ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni Life Insurance kanga niti kanda na kaibiti Amerika. Senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi. Oya ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiku ni driver se senga ni waka motoka kanda Rendre na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto talaveani na nungni boli-boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Merto wakarotaka katalada mai na nungni boli-boli. Ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan ni kena lewa suburi ani nanomu yaya. Mai na nondor to stoa kena nomu mate ni katumba. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura.
sema mai ngai wose yani.
Gona Rongo Manuvali Songo, Neymar Olimat, Wali Maru Lima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Benar sa boleh buat nabi tokan juga nak kabri bingkar abang ini, tapi bina tal juga nak kamba bina kena mau lima te, tapi buku nurto, nabi toko juga raun ni rongo di raut juga ni kina, waya nabi tu so ni doba kau tu mai biokan lemani, nabi akab tu toko sardon na itu cinggo, mai berto na sungguh lu tu bina na New Methodist Christian Fellowship, Gua na buku juga ni nurto Canada USA event dates and venue. Don vida no teu songo ni lotu ya na fellowship kena talo no session lago bata na pakai kabi ken una talo tama da ni bikemni ya da siga ba rumbu ka sarango ne ketini ka bitu ni singa meda ni ka rosa nga bulu kawalu ni singa ni November ngona ke poko durchu na Oktober ni posat ngo sa Oktober na bulan November reunion ni paka raut juga ni kina Canada USA event dates and venue Friday 17th to Tuesday 28th November ronon dolu rosa bulu ketolu ni ronga tango na tigini singa na singa borwa ni ketini kawalu ni singa kina moniti na ka rosa bulu ni November na program church service na lotu na puno na bogadur kina where my Winnipeg, my Canada, and a Mitchell Community Fellowship. Winnipeg, my Canada, become in another my Canada. On the Bagtun the link to buy a cabinet being carabin night, New Methodist Christian Fellowship, not to Lotu, and Vagadur Chigoya, my Katinika Walu, Tinika Diwa, Rosangabulu, Nisinga. Church service, programs Rabola Tigoya, my Mitchell Community Fellowship, Winnipeg, my Canada. Na bukilulu na ikarusa nga bulu karua ni November. Fellowship and talano session with dinner. Na bagadurin ko may Sacramento. Na yam buffet and grill. Vatul ng raw Florin Road, Sacramento. Yabi kami ni Sacramento kinabibu no bole kanta. Wednesday 22nd November. Fellowship and talano session with dinner. And a yam buffet and grill 4300 Florin Road, Sacramento. Na bagarumbuka na ikarusa nga buluka ba na singa ken singa bagaruway na ikarusa nga buluka lima ni November. Friday 24th to Saturday 25th November na Vata and Bagaduri and Embassy Suite Hotel Conference Center 272 McKinney Parkway, San Rafael, California 94903. Kembali bikin in the Bay Area, San Rafael and 101 McKinney Parkway, Embassy Suite na Hotel Conference Room. Ayan na puno na pagadur kina lotu, ito ko bata runa singa na pagadur chukina, ayan na pagarum buka kina pagaruay. Kaya baka na sotal na muni pagkataro biyakan lumani, round ng bitartara, Vei naitaltala Simeon Mbale, namba ni taliboni vandu lima, walu vavitu, tolurua ono lima, se vei sinia pasta, sabe nada tuivanga, vitu saiba vitu, lima diwa saiba, lima ono, vambu talanga, ni ureda ni tukutungo rono chikutalambanga kina nangasilebu, kena rendi nangasilebu, ni songo lutungo, ni New Methodist Christian Fellowship. Ngo na itukutuku, atau bako cuma ibikenta, na kabi ni bingka rabi ni dai, usangan ria pamenta nanga ibi tukutuku ni tak chigoyani. Na karun tukutuku bikenta na kabi binakini kuwa. Oyan na vi sureti tunga, na buku ni ACSOG USA Association presents Anti Takambao School 75th Anniversary Celebration. Ngo na US chapter, Aman's Palace Event Hall, may na Ruatolo sa Ibandua Longport Court, El Grove, California. Diwa 5-5-5-8. Adults only. Artungan rin pa na sulu-sulu. Formal la tayo. Kito may Anti Takambao School, do formal na bikato do. Kung doon raw ng $1 per person na tikite, may na vakin na tinikando na kaloko and mbongi na bagador chikin na songungo oya and singa vakaraway sarango na ikatini kabani singa na bagay kabi
Ni o so mangano muli tikite sa lako bata to do tu kana ngunu we ka to do so island menu dina kembali ka kana bo biti gena we ka to do sa renda kela tu gina na norto do bingarabi tu na ngone leo vulio tu mena rugni binda kuwa island menu dina and drinks live entertainment and many more we dona mutikite ningirita na maramanita na madam president vanim biu mai wai van 25 5 ruwa 5 diwa vitu tolu. Se, we anisha billings, rua saiba diwa, 5 saiba vitu, ono walu vitu. Ortona giringiri chukina, ortona ndua ben. Kembale, Max na ulutengu, John Ronrolangi girtono na matilala. Ortona viva kamaro tagi chiko. En buku ni andi takambau school 75th anniversary celebration. Kana baga diri chiko. En Singapore wa isaranga ngo, baga tale Amanza Palace Event Hall, Rua Tolu 72, Longport Court, El Grove, California. Na kene ocho singa na visure chiku weekenda, ena buku ni ni songo ni asana baga turango kandabu Amerike 2023 Kandabu Day kana baga dori chiko en Rua Limowalu Roseland Avenue Santa Rosa ni sa sure chiko na turangan marama dorobo kena ngone leo ne sana baga turang kandabu mentale sota tu baga lelebu nanto ndota lamba kinonda mai sota en ikarusa bulkan to di singa na mado mega na singa baga rowai mana tini kendua kina vana kaloko na matayabi ya na day event ka baga talakina na Island Night na baga dori na buno bataganta songo chukina na Rua Limawalu Roseland Avenue Santa Rosa Island Night na kene duru ya rosa ngabulu kali $1 na baga dori na ono kina tini kerua en mbongi lebu ya na rua na kana baga dori toka we na buku ni Kandabu Day 2023 asa ni suri tal chunga na nito weka mana moira no do bonua ke bil turanga na marama na ita na loma ni asa na tilka pa no do bonua ni ngole ani balele buni sa suri tu e volai tu pa Kandabu sarnga ya all are welcome wakan do tale singa ki Kandabu merke na baga dori chiko mana tin kandu na kaloko na mataka na baga dori chiko na Rua Limawalu Roseland Avenue Santa Rosa na bunongo sa ando bagoto na olo limgo sa ando bagoto kay chumbeka me whistling duck sanga indola bu usar chunga na olongo ya na buno na songo kina na sana bagoto raun Kandabu en embaki vina Kongo ya bitani tukutuku ya chumba na kabri bingara badintai sa boto ko bekende rusul ko wal minute me 5 sa talanga na koloko na maga chumba ni 7 na 5 na 10 minute na ni round do bitalo notu patke non dangas ni buli bosa keni tobo ngas ni buli polon gereti na kabi na ni kuwa andangi na magito mai en buku ni nonra na viva kan ditek chuku weekenda en ndona ngona leka ka tumai ya na bang bulu mantanga pe son wekanda en kabidi binga rabi dindai ona bang bulu chuku mantanga pe tigi ko na kete ke na nona matu vale wakta laki bi tutu seta wakta bengoli mumbulu benaka senglu de talaki be turangayanu Cosa teki sabo mai Seattle bulu benaka turangayanu baga no binaka talanga pe donoguna nau buta tembolebu musambula ya sa tuwe kanji na nau namba wale buna siama chuka mai na mata bindau baga no binaka talanga pe di lady di kemdu talanga ando sa sure chuka na whistling duck en songo de sana turang Kandabu binaka wale buna siama chuka mai moraga na kabinanga ni kuwa wakta laki be wachoni korewasa prembab cikina malo bale bombulai bakal lagi maramakai bals rosei malalang vesi erewa se nandi luke watu itu ngau nak sa bole bu nungueka ena buku na siapa tong mai na kabinang ni kuwa tamai suli mai Riverstone New South Wales mai Australia waka nui ni binaka ena buku ni bitoka ni na kabini bingarabi dindai sekarang nguli dapat talanga kina we kebuni na turangan marama ni loma ni sana bago turang Kandabu do tu mantanga weekend na ken kamalum we au na ko chicken tu mantana tiapa ni dain ke biting ngona pan roga ni sangani ni liwa weekend tu baga malu na tokalau ena kabini ngani ko relifo lalam balabu ni liko mula binaka marama tabulengu mai malevani baga talanki na tumbu na lobo zolo bina Coral Gable o ya mai Miami ena kabini ngani ko Kaya baka sa soso yang kau nak cakap kami dengan kuah.
me si robi tungani me muniangona na serengo ai bula benaka join nambuka mumbula
Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani. E senga dina ni karaurawa na dhaka waka kekiwa
Ia endona kainda wipu ke kawakamaman tataka tuna bengarabi, o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tikunin driver, se senga ni wakamotoka kandau dren-dren na tutu beto seki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara, we tartar ngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli, ena kena ngona totolo tua-tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni ono toluva ono saivarua. Erto ngarama talanga ni kena lewa suburi ani nanomu yaya. Maina nondro to stoa kena nomu mate ni katumba. Ena muna ngauna na lewa ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dabu menda Vata talau taka buka singi lewa taka siapa kaya kapitak neka kuni lo malenga sa tipin tono munua erau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Na wei matanggali kaka na jibgina mebaka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bayangani kena gamure na kaka na buwa balang mebaka na steak gai wakaya loka tabioka kena coleslaw surua tatni kailangan ko na kena pie ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosarangan no direct message virto giringa kina vitu sai vitu tolo dio tolo dondo limono se onga wale saranga le tomiko mai na mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E rautalangan ni rito li dilibata kan ne kemu katalo wasing le sa wanga kabi ya mai Santa Rosa kina vato JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Beba kasar nga. Oni raido tokongo na kenai rai. Dua ngana rukuni buni kau, dua beiran ng tingit taki, o Reverend Aminio Balen Rock and Rock. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. Ano bengarabi ni City Benny Raturla. Singa buglulu ni Simon Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutulay ni Simon na tinikantuwa na tinanamaniti may kiamo ni Maiviti. Ano beito koni ni Divine Group of Companies, maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Bula Duavata San Francisco met Kauti Keda Vata. Isa, medak megabata na kango. Nada ba ya? Sabi wala ki baka lefom ni daga kayo senga ni kila na medak kaba. Ola man lang katakatalangan yung senga tu ni kila na kisita ba na sotaba. Kuni lang ganda ubi tolo teki saranga na bika kitengore na Radio Bula Duavata. Uy, na program na ba? May na bay longan niyo. Rungudin na 5 na kloko na bay kabini mo rumbu ka bay kemendo California. Tini karuna single muni waruma ibi kemendo ibiti. Go ibito koni na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni Monito K and the Limon and Rao Capital Mall, Suite Rutolu Rolima, Sacramento, California. And the Wingraviki na o Mama Kavesi Voselani. Radio Bula Duavata San Francisco. Mikoti Keda Vata. Radio Bula Duavata, Mikoti Keda Vata. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai waseyani. Kita ka company marama ni taro na vivang ngai mai USB. Honge tile
Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai wase yani.
totoka na tomarito na matilalau na buong gani kita ka weekend di talon lo ke matagal lusi na kabri ben karabat tai sibi na 5 and ono na miniti dona ngona lagalanggo and then na visi mati tiko bote ke no danga sibuli polong gereti ke baka so no muni baka taru we kon lomani kilana taba ku tali buntak no bolanga mai en comment section on to live and kabri ben karabi and then dai ope de la no no muni don ben karabi va kabri binaka and vuku de tokani and kabi binaka ben karabi and then dai E senga dina ni kara rawa na daka waka keki ba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kanda u dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saibarua. Erto ngarabatalanga ni kena lewa suburi ani nanomu yaya. Mai na nondro tostoa kena nomu mate ni katumba. E na muna ngau na nalewa ni nondo soso enda sa senga sarangan ni kila na dabu menda Vata talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitang ne kakuni lo malenga sa tipin dono munua e rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na wei matangali kaka na jibgina mebaka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gai wakaya loka tabi oka kena kouslo surua o tatni kailangan ko na kena pai ng bani kay na manray o yan na JJ's Food Shack Santa Rosa, California e rosarangan no direct message virto giring akin na bitu sa bitu tolo don limono se o nga wale sarang ali tumito may nanomota e na dio maluma Billy Street o ya e Santa Rosa, California e raw talaga ni rito ulit dilibata kayo na nagkemo katalawa sing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Beba kasar nga. O ni ray do tokongo na kenay ray. Dua nga na rupo ni Bunikau e dua bayran ng tingitaki o Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. E na bingarabi ni City Benny Raturla. Singa buglulu ni Simon Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Simon na tinikantua e na tinanamaniti may kiamo ni Maiviti. E na veto koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Bula Duavata San Francisco with Kauti, Keda, Vata. Nungu Chisu, Nungu Vanua. Warutaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a Radio Bula Duavata San Francisco with Kauti, Keda, Vata. Pila sa boleh betul rakan marama darbo kena manela okilan di apa katangi tagi dalabia karena kau dengan orang kau di bingkar apa tiada. Yang ni ringama ni sare kira obat ke engas ni puli Paulang Gereci na nonto sali ke kamburaki na Radio Bula Duavata don timing kena tan apa palangnya na ngoner ngole sa kamaikin na ngonan donu saranga ni weta to bitan lo ni sa sibi saranga na 5 na tini na minit. Bulu benak engas ni puli kim sa apa malo tu yang dibike menu no sare bulan na kay binang ni kuwa kala nindo talanga na kay binang nanto namba di bital no en no daru lutanga andaru ve pola ikine pola mata en vida na singa sa oti en kay binang ni kuwa ya kala di ya wala teman-teman medan volata begitu nebekan ni sama cuma na kay binang rabi tintai ningai pola tok ngamai ke pokon ni binakata na untuk na namun ibang tataro buwan non tanggas di buli na kabi di bingkarabi na tayo musambulo binaka iya sambulo binaka malo tau may biche ko iya toto ko na nraki kin bikato ko sa na tayni buro-buro sa ni Santo Parsiko naka malo iya toto ko nang taki suba ni kuwa taki binakto
Santa nana makingai na gito lebu na muni madawa. Iya, sanjir sar. Iya. Lau chiko na kena lenga ngani sa ngone ngai adu kina sa tolu na bungi lebu I bichi. Sin madale sombe kana andraba sombe kasana sanga. Gasibuli. Obich todo ka na endraba ang gitunggur. Iyo. Ang gito ka tiga busar nga may nanomunu koroy, may rugby. Ako karga may gito tagi na tukoy rangon na nalalay na ngoni eh. Ang gito may derto siya ang gito tagi na may korto kutua, may rugby, may ngilandi. Iya. Siya ba ibi? Jina, kaya usah cukup mengilandi yo. Singalew to ang gito. Singalew to ang gito. Kaya malanga, ono yan ramo se katona se dambek. Ini sa dambek. Kaya dapat murah yan na tim ni wici na rawaci ngilandi se siang. Doon de bosa tau nyunga ke mandrai. Ko sana nyunga ke mandrai. Iya kodi ko nangandre pa mena win. Ko nga biro sampai nanggangka sa kukwe se baby. Eu vin katoy ang misa win your referee. Woi, ya referee kay Farense. Klame sana low call mo den dona buwan topoy. Ya nagay itu kun ngaw no biketa. Ya ta sana masula kinir to chunga weta to mate timi ni na ndo abu no binaksar to na doba. Ni na daba na kota final ba tiki ngilandi en singatambwe. Iya, ononta rubital no na kebina ni kuwa. Kila ni indero sabi bolo itiki na manda mendoro na vital no taka manda na bosan go na sawe. Jina, iya. Se baleta uklambe kai kwa torong chiko se nduambe kai torong chiko se bosa dava lebun dundu na kene bali na bos baka vital. Iya. Angge kini songor na sau dundu lebu dundu na kene bali. Iya na sau. Na bos baka na sau lebu dundu na kene bali. Eu ko ang kila juga na sau linga ko na sau non na marama. Iya. Ito no kaya tike pemanda. Matay ni kamu kaya. Iya. Daru na sini wili ka kina na bali ni sau na bosa ni bonua taleson don sana daru sana tike pemanda na na bos baka vituraram Okay. Mewaka. Mewaka may so na bono may bono lebu na sau akin babanda tanoa. Na tano ni angona sono no mai bonore mo to kai mesau ngor biu ba chik ngori gol tini singi di boso rara do tale mai na ya sasa ra na sau ken bal manambenu waka mai ba ya sawa nandi na kavani sau na kavani benu tu tarangai na rongai mana rongai de buchime hau patini chikuna lau ni boso na ronga beso na sa meha na kavani hau se na dobo ni hau na isop ni benue kembali main ronga kembali mal ni bisong gor na sa meha kembali lo susana sa huhana na usana uhana donu uhania siang na tangko na susana na susana siang berarti sing na launi rorongo sing ni vaudi na yada bakabalangi sing ni vaudi kin yada babalangi oi Paka bici yo, yan ada babalang isang. Kembali singira ni nakali. Susana bu mana ada babalang. Susana babalang kembali. Siya yo huhana. Siang. Susana chunga. Kembali ke sona ada baga bici. Sona ada ni maram tiga buna sa. Baka biti, ena visa ubanan ronga. Iyo, kebaka ada baga bici. Iyo. Sabakango, sa inimere. Hai ni mere. Sa ni mere ada babalang. Oi. Ya todo kung benga ya labte gamin ya babalang Na ada bakalotu. Na ada enda papitaiso se papite makina. Ngori bu mana mos babalang. Na sa ni mere bu mana mos bakabalang. Na ada bakabalang ni ada ni marama Jane Mary. Sanjin. Woi. Sa Inyana Jane Anne. Senyana Jane Anne o sanjin kembali sa nga ning dona ya ko kenta iso na yata ba
Oi, eu bina kata como bisu tak so na ni maramay nan nan ronga Na yata pakapiti, may baka kumanta niya. Doon yata chiko may mode. Matay yata na ko Paula, yan yata baka ibola tambu, yata mga balang Paula, karon yata non, daw ni Bosa. Daw ni Bosa, baleta nga di, ay baka yata ni Biyaw, sa yata ni kinon daw ni Bosa. Iya, siya nga ni, kaya baka mem, na yata ngori, yata pakabichi. Ya baka kina na na yada mai nan ronga ke baka yada baka biche rauni tuki na naha be baka na holo. Okay, na holo. Hamboshi. Ya, matengor yada baka biche sing yada baka balang sing yada ni papitaiso. Sanjira ke bale yo daru sa tara mandaga di na nondur vitalo na ke bina gali kuwa. Naka na bosa baka biche. Elebu tu na sawe. Elebu to undua. Ya na number chiku meu teke bu ina na nauni o erna buli bandi tike bos pagaviti na University of Pacific ando na karon do bulida na itavi ni bosa na bosa indindu na ken itavi na bos pagaviti raram pamandanga e chiku na yavu kenanduru. Rona itavi ni bosa. Ya na yavu e wasi chico nanduru to sinitara ni ku mbate sigini do nanduru na sau. Ya na yavu yo. Ya rocha ko wasi le lebu ni yavu na nauni wateke navu. Ya darusana tike bu na nauni raramba. Na nauni raramba na matagali nauni ndo baka levu mekena mata na. Mebaka na sau. Ndo naka ne adana na sau. Ngore wili chiku me nauni raramba. Yo, na matay ni sau, darte kong mandangay na kena o sada buta ochi na doon na banaban ni sau o na wili ka manda na kena ibang madala and na ibola mo sa bagaviti na sau ang ko na ibola mo sa bagaviti wili may nabalima na niraramba na uku nindalinga and nanda ko ni lotu daw baka sau dingi na tamatambula kede. Ngo erva ka sau kambi kena sau lili ni alewa kena vida nga na tangani. Ya brenda na ken rita banangasi ilu erva ka sau kede. Tangan ken alewa. Nangon nga siya ya bukan donang gara ya dan kin sau tinggi batay dingi sar nga lo meningkar donang gara ya ta kachunan beli ni dalinganda. Kaya dingi kina na sau. Yan ay matagali sau Macau na sau hindi na bakavite. Ini sa muri man kilak may na sau kabalangi. Na sau ya raw ni Lili. Siya raw ni Kambi. Yan ang bembit ni Dalinganda. Baka libo nga biyar na marama Yeah. So talangan turang sa sau Kambi chiko. So talangan turang sa raba sau Kambi talichinga Hindi na. Ito yung matang weekenda. Boleh itu bola bosan di so talanga na bosa ve boleh kachi na ken bali na mama na gato na salu na itaumbe na teki bete na bosa ngori matagali huku meva kana sau ni dalinga yana mata ni balbal ni sau au bakam baute ni toto bate na be asai viti sangatan ni dunia dan na be bonu na sau ya yana number 2 koya karuni sau. Okay, na kini karuan dotal na nauni raramba na kini ban nasau indo na matanggali mate nasau. Ono uli kamandiani na kini mo madala na matanggali mate bude na kunia na sangavurenda na kirkirinda sena tutu nindalinganda. Hoi kona bude ndo tokia. Iyo, yana dan nasau. Sono bunua baka viti rarambe na dunia da na be bunua kata gai malawandan damu ni kadambote ngami lailai gai bakawai ke mamale sing ni bakanam bo ni mate bude na matana iloma matagali Vata chikutalien do na matagali ada na sau wende na matagali tale kile levu na saun dara saun davui saun mode ke na sau yanra na matagali sau abu de lai o sambau dau kila chukangori tau ya do ba matal tak tibe nungu pubot ki nungu na
O tabe toba. Gore toba chuka sau. To ye do baka me damu tunge kata-kata eh. Kata-kata gore. Yo. Kemal Or dona may ono tau se may kandau. Siyang may ono saran do do kilachu ki sor do ya mota sawe. Do E chico ku yun daw ya mota sa. Ko ya ko na kira madalang aro do tun chico be o ali no mo ba madal ta to kami goro sabi be tur to ko malu. Do wantan dam tu gen do kata-kata tu eh. Gore. Yana Gore karuni balbal sau. Karuni balbal ni sau ya. Ko endo na mate. Kena matai nga ko na yukuku. Iyo. Kene karu. Sing ken balbal ni matai se karu ngor nandaru tu banga kapital. Okay, iya. Nandaru tu banga cuma tanga. Bikin ni biakan ni siapa cukup mai. Kero tor cukup na bosong ko na sau. Iya. Vinaka na ko etarava na sau talanga e nauni raramba talanga keni kana katol ni balbal daru na taranchi kuni kua e na itobo bako vanua na sau na iliulu ni vanua e so. E baka kelele mai nonda e taru vanua e tuni chiku na turanga na tuine au na sau kei lau. Iya. Na sau na kene iliulu Sau na iliulu Pidon vanua sing ni puno keve sing ni don na sau me dandau rongoda mai e bau se rewa e se au sing rongoda me fucking takina bosa e chiku na roko sau. Iya. Na roko sau na ini turanga mai totoya mai la kempa talanga i manda na tuine au da talanga roko sau vata ke mai mavana se mole sau tandu vero mai mole sau mole ai sau mai mole Iya. Gori a sau kile bibu e lau ia chiku tali sono bonua na sau ni bonua ndo dukun chiku nan ronga chiku kina ia da buti me hau mai noi koro sau ni bonua mai vuna na sau ke vuna sau ke vuna iya wate ke so tal na mai lau sa da buti och yo ko nga na ikaton ni balin ni na ni raramba na sau na kene katolu ya aya turanga e chiku talanga na boso katonga era da butenga mai tong me hau koi hau ya na lulu ni bonua ngoi waktu bunga me lulu ni bonua era wata en da peka nai valum bekai nangona ni sempre ni da bikin na lotu na sau ndo tukuni chiku wakale bunga baleti ko rawata no ni tutu en nai valu Yo, ni da tostal en total na balbal ni sau da buchichiko en dona na vasa ni vasua ngoi sing ni bosarara ba fosota usavadro mengango baleta ni na ya klan en klan na vasua na ngada ni vasua le tu chiko na kana liku ya chiko tanga na kana vasa ya na vasa ngona ngada na sau mai sona bunua mai manu levu wili kino maduata tunlo na ada ni vasu e volto kai me sau na sau ni vasua na chikini maleka sanje ni kembal sandua rua tolu vasua ya ba sava gorni sava ya kali na nauni raramba na sau ni tanoa iya do Ia, na tano se na kumete ni angona ni dakana venga na karabi bagamonua na chiko na ulum beka ni kumete se ulu ni tano ko ngara i dake wana turanga ngara vichiko se na marama ngara vichiko da yana chiko na sau so ndo waktu kame sau talanga na kena mangi na wa mangi ndondo yani mai na sau ni tano sanje yan do tal na kena pale Dota kena balang bali sau ya sali mabe kian tala biakan lomani. Uklani ni na baka muri chuko baka malua. Ni zabuti chuko na bosong ko na sau Kwa siang wala nga ni uku ko lindung darama kana marama. Santa rongodongo endo na mate endo na sau ni vasua na sau ni tanoa na sau zabuti ber na turang. Sau mai totoya, sau mai molebu, sau mai buna, sau keilau. Koya. Tono
Iyo. But sambil mata nau ni raramba, terus andewa nandota lima kali nau ni ada nau ni benua. Nau ni benua, kena bambal yang nampak di kebos, na mata kali nau ni, siangan ni tau buti batu kena na. Tau buti ngah batu kena i, sena mai, sena na sona benua. Keni bakarai taki, mai, nunguli ketalian ni keni pomadale cikuna bola bosa, na muana, sena kene yale ala, sena betina. Keni bakarai taka, ni tau tamba, tu sau, o koya. Koya. Tu baba li sing di cikue lemu, cikue sau. Tu sau. Ya. Okay. Sorry. Ndora kena bakarai taki ai. Iyo. Tamba tu endur tu ibo koe na itamba ngo, koe tu sau. Tiku sari sau koe. Koe tiku sari sau. Koe ngor koe endur tu sau. Okay. Koe. Bari, tiku na bosen puli mai kina bakana tai sau. Tai sau. Tai sau. Tai sau nda uti bakale puna meke, na tuba meke. Iya. Tai sau wiko. Ya, ken bola baba ko kasi ni kemunu. loma tiku sarangana ken yo church. Iya. Balaba? Sa tai sau ko paula ngai Iya. Zab korto ngai ndo chuge lo am korto baka merto ngai na bola. Iya, korto ngai bola ya ni korto mai bola na meke. Oi chuna tai sau o yang na kena bangata kina bosongo. Ke bali lima na kena barita kia ngona kena barita kena nauni raramba. Nauni raramba eva na nauni benua en dua. Pretende significa o koia e chico ena sau, se ena kena sau, senga, ena kaya esau, se isau, se maisau. Ko ngai botu kai kine me nauni benua. Nauni benua. Okay. Ja. Okay, tos tala manda. Isau china nauni benua tos anan dewa sara ina vu. Na vu. Na vu na matagali bosa senga ni daw buchi bakale botu ke nana daw bakale nga me kena matachico na durusau. Me waka na me waka anda kai manda lako, tiko, kana, ngunu. Uera ke tana bosongo rabu. Koya. Ya. Na matai ni bale senga ni tubai waka senga ni dona ya buni kena tubai. Ya dona matai ni bale ni sau me vu. Ona wili ke ane kene pomadale na bola bosa na waka sota ngete lilinga me rongo. Waka bimbi na mekini marama. Yaran tau meke na marama, baka bimbi na sea. Meke hiri. Sengarang kain tau, sau. Sau konge. Menda sau. Duang gori. Nima kota mate. Duang gori duana kene bakarai take boleh tunggu. Sau nga wangas ni buli orang ngalu sar nangone. Dua ya. Sau nga. Clap. Ya antu ciklo. Dotan na bose bu mai kina do na kena na ni nai so ni ka meke na keni daga na daga balaba go na keni so but ken dotan na bose bu mai kina da baka so ni do baka so and be tartara bi non ta so and non ta tali taka baka so ya ya bu mai na bosa na so ke mambale baka so tang getting linga merongo getting linga merongo. Iya. Naka, karon ni bali ni sa umebu. Koya. Então da buti pakalevo na kena bosa via totobata na dirika. Sono buno raka dirika madana new, sono buno raka saudana new. Saudana new. Sau lang ngamen na sau Iya. Sanjin. Iya. So madana new gori. Sau madana new gori, sauda madana new gori. Ya, gale na bosa rebu mai kina me baka na sau na baka sau baka sau da na isau na kena ya na isau ni new na isau na kena bonua se kena laka rotal ngani dota na kena dewa me sau laka se vi sau yaka porque na bosa go rebu bosa na sau me sau na new mendiri
sau te sarangai ko. Mata le ara tan pengani sau na tabo lambeka. Dapat tan bekan diri. Hendan do sau dai. Iya. O bau te rau tarangani sau na dali dengan na tabo la rau to bata. Se na butum beka dapat tan endo na buoni kau endo sau da. Chico tali beka so. Ya ando tan na balbani sau me bu. Ke vinaka do tale na kene bale sa Vivian Balibata ke ko sa CV yo kene deo tale na sauda go sengen ni do da ko bale mate tambu bagalawa me saudi na ngone ken bale sua ken ngone lom ni kete tinana sa ngone do ya dan chu sa ngone me besenta tu ya mana to makau ni bakalutu ito makau ni bakalutu da dan chu na sa ngone Sasa kan ni sangi iya saya tak ketungan untuk buru-buru na saungon nang nungko. Iya saya tak juga lem no adoption. So tak na bunuan ni balangi so tak kapangan na maram ni biti. Ya ando na balban ni sau nabu vinaka ngayon dua tali na balban ni sau ray vewe kan ni beka ke na balban ni sau na nau ni meturang se marama levu yo nunggo fu ke kenan dewa na salta ke nakangor yan daw sau ken babale na bakalengai kenda around di bakalengai kenda daw kenan dewa chiku na sauta mevaka so na ken bakarita kena around di sauti kenda na turanga around di sauti kenda na banua me ken babal na vakavuna nona lenga se mate me sau ni non da vembedi se vive levu se senga so enta ka sa sauti koya na non ai bakarau non ai bakarau dona ka vive levu eta kava ga sauti koya se round de ka e turanga saudina turanga saudina o chone mai serne me pe batoka usin kila se saudina o chone mai serne chone mai asawa Iyo. Ken bali na ruci ko na ken bandu so do kan bali na turang bosa mana se bosa yado. Oh iya. Iyo turang sau. Turang sau Paul. Iyo beka. Ko kan do tan ken na bale me boka sa ka uci ke boka yo ta ka binto na ka itobo vive levu ena sauti iko. Ke vive levu se vive di buona turanga turanga sau ken bambale ena wakamen le subi ko se sukabi ko na kawa kava ko na lenka kina nga dotal men bambal ni sau dotal ken bo right ke bolai to gon garona no muy bosa dengai sauti iko be bolai ka ken bos na sukava be bolai ka na sukava ke kinda da via wakandrondo taken dua around ni sukabi kenda sing ni no daga ka nga ken bo right takinga yan talien doon ay balbal ni sau. Iya. Pata kay na kenyo me vu na sau. Ano so beka weekend ba kung bibi o kemunin beka na chiku na lumini dolo ke vitilevu. Manal may manulevu. Indo na manu vu kalaylay. Ya na manu. Ya na manunggo and daw tukunda weekenda nindalay kekeli se lay volo and daw tukunda weekenda na buno tukina na tikaw se na ubni vikaw ninda rongo tangan na ona singrani pamuri tukuna yan nindaw rongo na tomo ni na manu ya dana na sau sau na manu wakambe ka na yang beka senga dalam gori nam ilai gori nam dotan man gori quando vango vivi vango na ken rono o kla senga mai ono senga mai lo todo ko yiku no lumni do ke vichilebu vango poso torno mal mulum no kalu karena klabe na kana chiku mai na dolo ke vichilebu na man go ndo tukuna na puno tukina na tikau sena ubni vikau Waka merdo kalu tilo mani vikau. Iyo.
Au sa rai do tindua, kuni rende but ni man lai ngai no buni. Chico sa rai do tindua chico tanga vio na kani tamba na kana ini man re na lai. Man go na manu chico na dan so na bunua, na dan ki lo na manu and dau sau yana no na kalu me tukuna na bunua chukina na uvini vekau. Sanjin. Iya. Sangai nanum tiko go sini wilikina ndaru sini wilikina isau. Na isau ele tu na ken barbani na isau ni taro, na isau ni kanda bolia, na ken isau go sini wilim batni singani sau isau. Tiko na ken kuriliu na i. Senga tanga ni wilikina na no mu isau. Iyo, na kenda to isau, na kenda isau ni nakadaka, iyo, na isau ni dona kanda bolia, na isau ni taro, ikukla na kenda isau sisenga, kenda ngo isau, senga ni davuti bata kiko na sau, chiku nga na isau, chiku nga na sauma, sau, sauma na taro, sauma na yaya. No mu davu sau. Na oin, dota ni gori, na dabu sau yo Roni Wilikina baleta na duna balban ni sau mo tekia na ngasau na dabu sau bu mai na vetinga ila na no da makau na vetinga sinyo ko ni mai kornibuli pete dala na kando uli mai kornibuli ndo uli mai kornibuli men da vetinga en idimbi yo ya na eseng na waiting kantina eseng kin na dimbi na waiting kantina na dia ngasau na ken na ulu toa vesi chukunga na ken ya na kando tingataki ya me kuribuli tabang tigina idimbi iyo ngor na kanga ni usini kan Vata talo Kembali sanda na curriculum siya nakatabuli na may kurubul sa ating kaburan day ni Keda sarto mandanga may kurubul. Ket sanda ini iyo. Ni tu na waiting ka. Iya. Ele bang ta ken sa balit tambanga ni sa raw tungay matasawa. Sorry, raw iyo. Ya na waiting kan sila. Na uluton dinendre. Iya, na uluton sila ni tu no de uchar nga menabesi. Ya ngasaw kinabesi. Ya na bunin daw kanitobo but ni sasing ni daga na vitinga so pag na puno may puno levo ita kachiko na vitinga usarong oda pagkabunwa yo au saber ni saraba uli ka nga na kanibola yo tugun chiko ni sando itinga na puno yadu kina na non itinga kan eseng di makana do takimoto mga balangi me tumbu kay tau eseng tinga taki ken bambali tinga taki do taki sombu me tau ina ngele tau ina vido en rara ni tinga ocha sanga intau vakamelante lande ya ni me ado bono ya adkina na bono ya adkina ngori sanga teki indona ngasau me sau vikina ya ndo talen balbani sauba ya na bono ngasau teki ya dana na sau ni tinga ya ke pokai ndo ngai sivita ngori en davu na sau en ngai teki tali na sau vo ya na bono ya to kina bu mai kina na non dan tu kuni chiku ni sa davu sau ko ni sa totolo non vivi se pala non lande en da casa davu sau e bu mai na vetinga kembale davu sau ya bakanga na non sa sibita na makamakawa dono io na sau makao sa sibita davu na sau makao teki na sau bo iwera na do san do kadi pa kinangito na do kaya sa borok na sau e dalang gori sin do borok na sau e davu nga nge teki na sau bo kembali na bosa na ni bang tagi sama borok na sau nindonan raw na mita e dalang sing na borok na sau kembali ke baka me davuchi nandona kena bosa ndo no vera nando kadi pa kinangito sama teki talendo na sau bo Skwembe ka? Dono. Iyo, siya dabu isaw-saw. Dabu isaw-saw, kaya babali sa sibita na isaw-saw makawa. O, kaya babali, doon nga may baya. Sa dabu isaw-saw, o tebi tunguda, kaya nandonan raw na mita, na kaya binaganikuwa. Iyo. Dono, binabali mo. Sanjin. Kaya balik, sa sona po, sa sanda mga tagatunang unang go, bala tabi kanya sa andaw daw buji nga mo, sa andaw mga muri-muri ito yan,
Iyo. Sa boroki ni sausaw. Kung nga naborokin ko rin, bumay na baka sa mababalang ni break the record. Break the record. Oh. Yan na lang may kinanaborokan na sausaw. Iwar na daw butong ko rin, erasing ni kila na sausaw sin do boroki. Piliting araw ni boroki kinatabaya. Yan Oy, broke the record nga to sa may borokan na sausaw. Kembali, kaya baka tubang tako na bos jila baga bici, sa may daboy sausaw. Dono. Kaya baka mo nang gibandu taita ka bata, na asembi to ka na sausaw makawa. Siya na sausaw ka may boroki o. Ni ko na beba ka madalatak Iyo. Nguda ke siya o di. Iyo, tebita nguda ke may New Zealand. New Zealand. Iya, lalay ni ono may New Zealand. O sabi ti serne. O choni may serne. Iya. O choni may serne tebita may New Zealand. Raw sa dawi sausaw roro ako raway lalay. Sausaw, iyo. Raw sa bakang beleti. Raw sa bakang beleti, raw sa dawi sausaw. Siya nga binakamenta kilala ko so nang una man kita sa borokin na sausaw ni Tambakaw Doro. Enda ka nga ba't na daw rungo daw na daw kadikadibaki. Waran daw kadikadibaki. Arasingin din daw ni boss makabiti. Tuto ya vida. Era tumi-tumi nga. Arasingin daw di keva siya daw na kani boss takin din na vekenda. Iyo ka sarap ito sa babili na nga chukin wiki maningas niyo. Buli kimay may buli tokin. En so na ibang matala bakang go O ya sa na daw sausaw. Kembali na broke the record. Sa break the record. Kaya na biti nga, tapos sausaw. Siyang taliborok na isausaw. Iya, tapos sausaw. Tapos sausaw. Kuya? Iya. Bata kayo na, so talang balban isaw, sengan isaw bata kayo kuya, ito ko na kinandaw, may baka na sauna. Yung sauna endo na ka, na kinabuwalin na sausaw niya. Iya, sa sauna. Sa sauna. Yan, may baka ukutaki Into ukitaki ko sa sauni ko dongori bata kay na naikuri nga chiko naikuri meron na sauriva ni mata yan sin mata binaka si dava butikin na saw na mo na sauriva lewo na kani bos taki na bebo na au kamadaga gasni bul di ruwa sartu mandanga ni kebaka kona pakalaw tegi na mandanga arriba may endo at riba kina patali kina may endo na kaileng kay kembal meron kasi machorongo na sauriba hindi na using di ba ang bautin ni Buna sa riba man na bosa na riba hindi na di bosa makalaw na riba kembal ba na liya so sa bakalilia kenda ba riba ni keta iya rada ket sali bang tagi na bosa kuni may baka riba ni keta iya Kembali ni kaya baca ko mo riba ubaga bitarabi ayo sau riba ay sau riba iyo ngor na na kilelebu ya lebu tu na kene bos taki no bebuno na sau riba iyo sa ya lebe kene na ibo madal ni sau iya kasi buli ubambo ta sa na beruch kaya to bo pinakasarabi bo madal to ni sau Oni pa matata kana kaya nga ni kuwa. Kaya tupa ni na bosa. Au nita ka nilelew sa rapang murid chumengo. Sar ni kay kilatal tunga na kena be matanggali i bosa oni balete no nitukuna ndo na bosa baga bici ka lebu sar na kena imbale ko kero tawo no taka chuna kaya nga ni kuwa. Na bosa na sau. Wala nga sa wawari tonggo sa sali besar nga Uchana kena gaila ki toriba kina nauni banua na nauni banua bu na bu rambai lebu sar inda vital nota ka chuko bambo ni inda samo mo ba binak nonda vital no ka binak ni kuwa ni sa bobola talbe kenda na ona kolok sa botale ti ka bana miniti me ono na kolok ga sibuli kim sa babu binak be kamni na no ni sule no ni ngono mo ni wakanda tiki mai na ndona posongo enda do buta wale tu ngale na ngunai haya ona sauni ko na marama
Tayang beta kia, na sauni vanua, na sauni tanoa, na sauni na sau mandangani tamata daka. Enda do waka na isau ko na isau ko na isau, na waka sau. Na vi matanggali sau Ya, kim sa mo binak ni kim sa mo imbulong mo di ba binak sa reka binak ni kun. Dano uci sinamo ni tukutuk kemenusa ka turang sau. Sana eu sing di turang sau mata tuku babo nga ke kau cuma ni asasa rau ni turang sau mata ken ba mana turang benu. Maya sau gore. Ele. Dua gor eu sana no mutiko ke kai sona tara la ko yani ke rau ni ke so mana mado mengo yo ndo tan la bakasama e chiku tale ndo na ikuri ni bosa sing ni bosa da butibata ki ko na ikuri ni bosa na vaka e chini bakadada tan ngana kene bale na bosa da na vaka na bosa ngo na vaka okay na bunongo ri doro sana ga me tega buki na mado kala ko mai Iyo. Kona kena do tega bu na bosa Iyo. Vaka viti, vaka sau na kene bale chini bakadada na kene bale chini bakadada na bale ni bosa na vaka Iya, bosa tau na sing ni bale ni bosa na bale ni ikuri ni bosa ikuri liu. Iya, na ikuri liu ni bosa. Liu ni bosa, me baka na vaka lebu, vaka viti, vaka totolo, vaka bula, chini bakadada na kene bale. Okay, nira ni dola mandangan, do mandangan na kini bale mi kimi miran tara mandangan nonta utu ni bitalo na madola ko mai. Naka ando na kene bale na kaya. Me waka na bosa na wakambula e ken mamali mo kaya se dabuta ng bula. Au sabi wakambula yani viko. Mamali au kaya mbula viko. Au kaya mbula be tiki kombiu. Mai ruku lebu dubu mai nano. Mbula Iya, au baka. Oi. Se na bosa kia den darau ni dabuta na bosa leleka na waka iyo, osa waka iyo yani. Kembali una tuna iyo. Okay, waka iyo mai. Iyo, tukuna mai iyo. Sina senga e vakasenga ko e o ker buang ke vakasenga ken ba malising ni bukan dunia to na kay may tarata lang gori na na bandua na kay kuri ni na bosong go na vaka chini baka talaga to na kay may tarata le na mazaw ka tumay do matanga na yo chuchi no baka mo de kaya do medo be kaya Vira na biyo kaya nira waro tumay. Vakamode, ken mamali mo kaya na mode. Obvio vakamode bikem do doko. Ya, dombe kana ka baleta na vakamode. Sombe ka singlikila ni rua na bonua. Kaya usa bito metarongo. Se ode rem ni so. Rua nga na bosa ni bonua eviti. Singi to butikina na mode. Era kaya kina na mose. Eve. Okay. Rua na bonua. Oi. Era singi na mode era kaya mose. Gai mose toka manta. Me vai. Iyo. Na vivi vangor ye singa na kena bosa kena e bosta leso en dundu taranga bateli singa ni bos pa vitura ramba. Rua. Rua bunoro veo aqui. Iyo. Rau singa rau do vitura na mose me kena baba na mode. O de kila en dua verão. Anang kami so mituto na mato lako may na ruang goli na mose batikina vaca. Na mose batikina vaca. Nango naman tangango turanga sinuli kima misaba ka mose be kimni kim sabo binaka kima misaba binaka vaca lebu sara na buku ni nomuni ngauna na ka binaka ni kuwa. Meta banangauna ta nanga be birungo ndo talikina kima mi sani mai mas moni na bulan balabu chiko mai dele makotu me na bakulunga te ke munichu na turanga na bingo na todo kasar tan ke besotale na mado ko tumay sebe be no sa te mo sa to mantay ana ke so mga en boss en buke kem don ndum do manganga se boss di pe na mose e bango na ken so iya vie ko vale una va mose o ya usana pa ningo sa mo to mantang kas ni sa mose to mantang kas ni buli paula. Iyo, sa mose ba lai. Mose ba lai. Ada tali ke da buta? Ma vieko vale ni ba mose. Ngora ndo verão na bosta. Pati ken karua. Iya, sare ba ale ba mose. Sare vale ba mose bel andi. Iya, o que muni ba mose manda paula. Tiki kombiu
mai ruku lebu dhubu mai nanronga. Oi. Ia ngori sana bana ruku le manarunga sana ko ia mucho modere. Modere. Na kwa hewa. Kwa ya hewa. Kwa hewa. Kemtona verro. Kemtona verro, eh? Ya, sak binak sarbale mga sibuli. Dan kami sotal la mada ko tumay. Ngona radio Bula Duavata, sabo idio na miniti. Doya kami na maraman na ita. Do samba di ba kusa we. Yandra na ita. Kita selekat. Iya, mau di mana? Mau di mana? kamu sangole kanisano mwinakimo ko bebi ya na mara
Nadabe ko marota katiko. Senga, esan dina na marau kina boga vingile wo wakila. Balata? Kesa mani ka vivi na nongumbula ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere wala mase mundo warakati ko nila reng. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko da kabuto wakatapea. Sa tumu matanga na numundrang ay senga tu na nantu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawanganin doon na nomu life insurance vei Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance kanga niti kenda vinaka na ito okay kanda sama ivoga tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sar na boga leo fomo. Text mai kina vasa iwa walu vandua, tolu 15 ena kena ituku-tuku matelalai. JJ's Food Shack. E tigo kena na kakana boga bitki me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani itu na bundi nan dalos e tapioca. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tigo talanga na nono specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kay na bugatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talangan rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani kina Vato. Giritirto sana kina Vitu Saiba Vitu, Tolo Dio Tolo, Duntua Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Bula binaka ni Matthew, misawa kuskusibe. Isa ni bula binaka, o se vivi mandangko kina maulimat. Elay taka kinendo na nito bakataka kanalilay. Yolay ukutaka bakatotolo. Bernirto yave ani na bulangi. Oi, ode bakasanga. Erto bakasanga talanga orato. Sarara sarna. Go enta so mga nakakana. Esen enta so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Managsaraman da kilatiko. Maulimad, Valley Marulima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Waiter tarasarani kina naba ni telefoni 125 saiba vitu tolu 5 vitu. Ene kena itugu matalalai. Doyan Robina kana maraman naita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warsan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw bagai singelebu siya bagai kabi, e baraw tayo ito bagai manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to with ni ti, kena bagai singelebu siya bagai kabi, may bakana bagai sekera, na sui, ikatabu teke, roro bagai lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na taman ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Na nonda biti, ke ngasini buli paulange reki. Rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotu lebu. Veike mundo e Amerika. Tini karuana na kaloko ena singa lebu ni baka romboka. Veike mundo mai viti. Ena Radio Bula Duavata, San Francisco me Kauti Keda Vata. Isa, meda kambela bata manakango. Nada baya? Sabi laki baka lefum ni daka yo senga ni kilana na meda kaba. Ole malang kata-katalangan yo senga tu ni kilana kisita ba na sotaba. Kuni lenga ndo vitolo te kisaranga no bika kitengore ne Radio Bula Duavata. Ui na program daba. Mai na vei longa niu. Rungudi ene 5 na kaloko ene vei kabini wa rombuka vei kemendo California. Tini karuna singile buni wa roma vei kemendo e viti. Ngoi vei toko ni kina na Connect Fiji Care.
Endona Caregiving Agency Limoni 2K and the Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutolu Rolima, Sacramento, California. And the Wingravikina o Mama Kabisi Voselangi. Radio Bula Duavata, San Francisco. Kauti, Keda, Vata. Radio Bula Duavata, Kauti, Keda, Vata. Mai San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai waseyani. kombala kene ndame wakati ringalala sabsaba kangai waindonu na yangona ena sen
masasivi rui maleka au maroroya kamarengeta tawanguileda nauna koya isalelewa mabana numa boleh kamar wasalako lolo male vuveiko boleh kamar wasalako nanumia niutueke daulamani mobosota nondarungauna samaidava kena kamida tomani tale nondarulasa ruingasa-ngasa nomutuyawa au ngalelu matamu weyau ende itunga wala kamay mosalako lolo male uveiko wala kamay mosalako nanumiyao niutueke wala kamay mosalako lolo male uveiko wala kamay mosalako nanuniyao niutueke wala kamay mosalako nanuniyao niutueke. Jila mai se mai nambi au liva liva Jitau doko ke ina racing Tau nuale se pasagunutia Tangi na se rendu barongo bakia Navindere nambi au liva liva Jibarongo ke kusarabike Limonali maliva Waselakinia au lenga kwao kwebu vaya Naso songo minila wala waliva liva Etoto ko kena itukutukun zina Kamukambura kia wata kenzina Vingi riti na vadi variva Wamata kunzina Na watoto ni ngau na konda ke sirina sa Wilikene wakarau na buli na loto Buyandra Lekuwa na susow Gulumi ang gata na biba buli dinele Todavía wanzi que vía en tu burro machizo la vinda render en tu que va la hizo el sol y buena bien wane mayata
via tolla via avanti che via non tu burro magcia so la vinta rendere non tu che va dai sul sole buona via wanne maiata timbi na livo da come no puro so budo no mandu lai tu na calo tu vivo matata tu nai tu timbi na livo da come no puro so budo no mandu lai tu na calo tu vivo matata tu nai tu Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Bura.
sema mai ngai wase yani.
Beba kasar nga. Paniray da tokongo na kenay ray. Dua nga na rukuni buni kau. Dua beiran ng tingit taki. Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawan na toso ni ngauna. Ano bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Simon Bayan at tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutulewo ni Simon at tinikantua at tinanamaniti may kiamo ni May Viti. Ano beito koni ni Divine Group of Companies. Maolimat ay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Bula Duavata San Francisco with Kauti Keda Vata. Esengan din ni Karaw-rawan na daka-daka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kabaka mamanta takatuna bengarabi. Oya ketu na kento kakana. Leika na dalo na bisikete na reobata na sunbells e tinimbulu Macau. Bekenda to na senga tikunin driver se senga ni wakamotoka kandau. Dren na tutu beto seki. Erto satu bakarau na Divine Pacific Food Mart my Sacramento. Merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara. Witar-tar ngayani na taliboni diwan 21-2-1-1 Cyberua. Merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli ena kinagona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni Diwan 21-2-1-1 Cyberua. Ertong garap talangan ni kanalay waka sumburian ni nanong yaya. May nanonda to stoa kinanomo mati ni katumba. Den rembeka nang wala ni kibalilo tero buku ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrak beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana mai kina programo warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rungwa na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando California, bima manindu na singilewu ni lotulewu bei Kemando Viti, and a Radio Bula Duavata San Francisco, may Kauti Keda Vata. Nadamasaraman na may bulikin ng doon ng life insurance policy may Lincoln Heritage. Silang ayaw sa nagkakil nito ta, nagkatil kabito ni akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Nagkabi nga ya, kinamagat siya nga ya, sala ko man na check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilay. In time sarangan may. So ang taliwara ka tala tundawara ka. Kuwertong ko. Kau saya lo wag bengo kami binaktak. Nakamban binakang ko na heritage clinic. Ni nauna binaka sarangan. Sengat tali nito na kaya. Baka tutu na kena. Baka na kena pepo wag nito ta. Kami so mi. Nakilaw kena timber na vaka. Sengat tubi kena ilabul liwaya. Minta samu kina kisi na ni marong kina ngona mojuri paling bula kakiba kar takawado na insulong. Kaya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance doon nga so mo na claim na luman ng usang bulka ba newa. Kaya sa ruwan ang baki o tinapolising gaya na lenga di ko na beba siya oray. Dawi mati sa siya nga. Raw sar na baka leo po man na telefoni. Text may kinabas sa iba 88-22-33-85 na kanay tutugo matalalay. JJ's Food Shack. Itigo kina nakakana boga biti me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani ito na bundi ng dalos sa tapioca. Nakakana boga malangi me bakana steak bakayalo ka kina coleslaw. Wee! Nakarito sa wada badina na kani kanakana. Kaya itigo talaga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook na doy ni tiwa yan ang bani mandray pay kay na bugatali. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yung may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Girit-rito sana kinavito sa mabito tolo vio tolo dundo al limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nongu chisu, nongu banua. Radio Bula Duavata, may Kauti Keda Vata may San Francisco ki Burubura. Sema maing gay wasya yani. Rewana nongu bano lo malita.
Dilamay kaserauna Andi bula ramasaya ni dambenga O dambe malu kadilabanaban Tutokan din na tunang bonin ko Wele na elongo ni ko sa dambe malu amay Saruhi matalaw din na tunang bonginay Ramaseto na kinay rai rai Ngay tutokan din na tuni sa dambe may Breaking na elongo makamuna meruway Sira sa mga may monongo inay Diri diri nga may Endalaniway 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 Saya kamu semua ingin mengalun Oso may nabong kasama to Seraway kadilaban ng to Endalaniway kasabirino Diri diri nga may Endalaniway 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 Wele na elongo ni ko sa dambe may Saruhi matalaw di na tunang bonginday Ramaseto na kinay rai rai Ngay tutokan di na tuni sa dambe may Breaking na elongo makamuna meruway Sira sa mga may monongo inday Diri diri nga may Endalaniway 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 Endalaniway
Totak na ni bima maru tekia lai sebula koro bekenta na kabde bengkara benda satu tol sar cukup main buto oi sang sambuto sar ngabi gitu na tadi buru-buru sana go nangauna ke bakon na batorong to saboto kay tini keruan miniti me vitu sa kana kalau kita lanta sana me vitu tau na kina dona kan nunggu maru ta kan vito kani anda me vitan lo tu batek ngas ni buli polong gereti en ke na pok matal ta kyoyan na sawe so enda dau dara makin dalinganda so na non rasau na turanga dona kena vosta kia vaka sau na tai sau na ndure sau na sau kerbe matanggali sau ni sa rongo tane ka binaka ni kuai baka binaka juga na buku dibito kandi en radio Bula Duavata me ata sarga me ngongo nda sana me bita tau nagi kinai sempre kan ni ngole nuku sere baka mote be malala ngabes isa na marama ngonto sia mai na londina gertu no ni tokani marama mai serne mai Australia ma sa baka ni binaka tu yang dibike meni kena no meni matu vale binaka turun kai Filipe Kamakorewa baka ni binaka tu yang dibike meni na bu no ni sia matok mai kina kena muni matu vale binaka na ka binaka ni kuwa baka talangkin be ni tabel andi baka binaka tai chuna bito kani bike meni en ka binaka ni bingara be dai rendini mai San Francisco baka talangkin be cikina iya leutu na mama kenapa na bo binaka ta brother wati so ni korewasa baka ni binaka chuna kila ni na para umba ta ko so botumai na bele bungo na ka binaka ni kuwa ya abaro muata kita litungai ningo baka ni binaka tu ni bugun ngarabitai baka talaki be maramatau ko ni to kana singa isa na maramugo ko be so mele ni weekenda na be area ko endo na buno bingarabi tu kina sabi mele ni walanga sarata tal tu na be mele ni na melen ke mambale ko ngabe binaka tame so mele ni ngole tak ngai ni bua na farm my woodland meleni kami ke meleni nanronga ya baka ni bilang tu ni bikem ni tau klan ni ndona ser na numichuki no misto kana singa mena numiki no mista kuriwasa ena kab di bingarabi dindai satu kina do ni bingarabi sa sabu ni bingarabi na kab di bingarabi dindai na radio Bula Duavata unaisi buninda kuwa ena ga mesema ta ni bingarabi na kab di bagarombu ni mataka go Fiji go masulaka kailavaka kotal veilu leva kotal tatandra lo sulo chico kotal gay o chinengito gay tu chico wasaka o chico ko kendo do tu nga orto na wekanta na India kento menduanga na yalo ena kabina ke bingarabi dinda eu pedela no no nindo bingarabi me ada no ndar gay birongo dindo mataliki ni bodeng binak ni sa te mode saka to mandai ang ba mode na serne ikuki Ave Maria Isa nunggu leon domonico. Wele. Ni mode. Domonico. Momosi ni matangu ni uraidiko. Muria na ngau ni salani domodina. Tatandra muni kele kuneikina. Solo tu ramas suka duba
au rindomo isa au ndomo ni kondinamo mai watingu darubau o iko keiau nandina tau thoko ena vei singa rindomo ni wai wale nandina solia na lingam darusan naba